Menteri Papaya Ketenat Penroy nang kendong basas tena sotun oleh play ba ya kemadan ya lekai kenjat bol balas siang dau artificial turf ha kesnong umbudari boy district ha kelai trek gunai lar arjar ar pendriu kini kedai kemadan ke beningkong hari boy district benyo ya kejaka ya lekai kabakat kum kini kejuk mentah kejing angnut ki ba ke boy district benyo ya kum kini kemadan ya lekai kabakat kum kini kejuk ke mentah kedai ke balas lembha bat mentah kala urlong ya ke bagi ba ke kemilen tila bon senam. Ha kate kesngi lay dan lang MLA kenong po ba Meral Bonds im Deputy Commissioner ke Ribah District Dr. Abhishek Saini u District Sport Officer ba Bobby Elnong Bet Presiden ke Meghalaya Football Association ba Hamlet Sandokling bat kiwe ki hek sarkar ke lay dan lang ha kate kesngi. Ya kene kesngi la penpo da kijing ruai tenrai bat kijing lek kai kenjat pol hapdeng ki Officer 11 bat ki MLA 11 ha kene kesngi la dan lang ru ki ba ban sakhe ya kene kesngi sa kan mau. The first artificial turf apo jong katan riboy bago so man ay kajiro your honorable chief minister for the overall development and commitment to develop different sports activities and take the youth forward for each and every individual events, the skill that all the players, boys and girls, from Riboy district and the state as a whole. This shows the commitment that the MDA2 since 2018, the MDA1 and then now MDA2 up to the present day, the government achievement compared with different activities, especially with sports. There are many projects that has come out. The projects, the iconic projects, artificial turf, mini stadium, futsal, basketball, badminton court, indoor stadiums, athletic tracks, swimming, natural turf. Total together, kalong kagikan kelum lang baro, ilapoy sispa lipo pratali, kita ki different types of kita ki judge programs development infrastructure ibaga sarkar keladep bantai nagamanta kumno ban aila ikipun sama ibadon haki sap kejoki haki kam sports lagalong haka football lagalong haka basketball lagalong haka cricket lagalong haka hockey lagalong haki indoor sports badminton, table tennis, badminton, terkait. Agri kesi, bagi kemenang, lengkap, bati baru kiberon agri kesi lantai saki, yang keneka jingkli pada, yang ke first artificial turf hapo jom keneka district hapo Nongpo. Aslo Balpin Pau Dagajing Sokmen Yakamauro Umduba Management Committee Kumlapan Snow Balpin Pau the local MLA Bagi Wisdom Badiling Ba Kajing Prestom Badiling Ba Kata Kajie Trelang Lingba Kerika Management Committee Ringkat
bat ka administration, ringkat bat ka sports department, ringkat bat local representative jompi, balala ban pinurung, ya kini ka first artificial turf football turf hapo jom kini ka district hangi hapo nongpo. Kini ka jindon jingem ka aset kaba ka sorkar kalai na kamita jompi. Ay ba kini ka assets kaba don hari hapo mauro umbuda kalong ke jimentoy nagam ta ki kun sama jong ka thambi boy ke jongi ibangai i kanang mi kisni ikun sama na kini ka thambi boy lagalong ki kentai lan ki shinrang ilala ban penpau iladi agi kami lekai ibaper kamtam ako football kabari ka jingim naunong kami kiyang iten ka football kabari ka jingim nagam tajungi nakay ng ikalingi baro iwebiway ngaw bayang hangi ibasyong guest of honor MA colleagues baro bagirakan dikdik laban pau ba ikwa ban peni kagasap kejungki tam everyday football. Kini kita la talenti kaba ka sports department ka soccer ka play na kamita ikun sama na kamita ki sports person baro ba pile ban penan kam yang ketika assets kepada sorkar kalai na jopi nga ada buru ya kejingkar pat ya Camellia Football Association iron di presiden hali bala daba iladate kini lade panenaguri lade ban pendap dengan karpat BI ba ngidon kam ya ka academy la kalong under 14, under 13, under 10 kalau kebetulan kam dengan di academy i presiden itu nanti bahamlet dengan kermen scam baling ba kejindon juga ni kemarin bat lingba kejimpila naik kemta bandon ni kita ki academy ki baper yang kita cilekai ke baper kam ban sim ni kita nadu bagi dangret reglapan sim ni kita nadu bagi dangret ngitip ye ke skill ke juki ke sap ke membagi kiran ba klempet ke jela ke juki on sanang la ban yo susu ya ki players ke betibet ibala ban mikmat ya ke re India hiborogaway bat ke bala ban pau apo jong ke international level ke ba ngikan scam ba kanu ka thong ke jingpu kanom long loe hele lingba ke jing simpia ke jong ke session lingba ke ji trailang jong ki dorbosno lingba ke jing simpia jong ki players baro ibadon haki sap ke mamati kiran ke kerpa ya baro ibadon ni ki khun ikti ibadon ni ke sap play kala talenti nan ta ki joki bakin mi shekmat ban pau ye kata kesap ke joki khnang ba magi hakwe kesni kin solong kita iklur jong ke ri ke jongi iklur ki ban mikmat ki ban warla e ka nam me ke burum naga banta ke jela ke jongi